morning, sir. Tumigbigat na katugaw ka ta. Kasano ka nga makalipas sa trabaho dito balay? Ala, sir. Iliplipas ko lang di buya ak identi Netflix. Ay na. Apo bigbigat tagbuy-buya ka titibay. Ayun, sir. Tapos, uri ka, sir, ta imaydek man dahito nito. Sayang ti formak, sir. Ay na pa. Ay na. Nakagaon ka? Ay na. Kasano ka kaya makatrabaho dito balay? No kasta ti porma may naapo. Napurporma ka pa yung butin yung dagiti mga opisina. Ay na pa. Ay na. Tapos lady. Ay na. Aguray man. Mapita sigamat hindi. Kuminin mo ginmangmangan ka dagita. Kanin ni Balong. Ay na po, sir. Masayangan naggamon. Ang namo nga kayat. Iso nga, sakon at tinanganin, sir. Ala, nagimas gayam, sir. Adi cereal. Imported siguro, adi, sir. Nakaduwa at tikas to, sir. Nagimas ka. Tataak lang makaramanti ka sa tapos. Atoy ni Protas. My favorite, sir. Ay na po. Kasto ito, tigatangan nyo, no? Maminsan nga brand ta talaga nga naimas dati nga orange, sir. Nakatalo akong pang-upat ko dati. Damdaman ko, namukot ko siya dito, sir. Ay, hindi mo niya. Ay na po. Kay, ay na tinibalong ngay. Ay, don't worry, sir. Nakaturogan. Ano? Nakaturugan? Gawin, sir. 6:30 pa lang nakaturugan? Ay, ala, sir. Kikasa no, sir, punamo ni ma'am nga paturog kano nga nasapa. Iso nga oray no, nagriing ti alas 6, ki 6:30, nakaturogin sir. Apo? Nasapa ko na nga rod, sir. I'm follow instruct. Ay, ina, apo. Kay, ang bagta nakaturaw, kakariring na ti alas 6:30 na patuhot pinaturo. Ay na po, sir. Don't underestimating me. Pinashot ko, sir. Na, pinashot mo? Wala, sir. Iso nga nakaturog. Ay na, pinashot mo? Win, sir. Charge to my experience, sir. Idegamin balay ni. Tatang ko, no nga makaturog, agshot lang basit. May titurog na. Why mo ko bigyan pa inom ko, sir. Iso nga may titurog na. Oray kitam. Proven and tested, DJ, sir. Pagkawanan. Win, sir. Trust me. Ay na, po, pinainom mo, Jay Obek. Ay na, po. Kaya't namit, sir. Iso nga no problem. Ay na, malitim blandi ka pa. Ay na, po, bigbigat. Ay na, po. Relax, sir. Ingagagtim blandi ka pa. Lumadar ka pa. Dikap, dikap. Talaga si Kaser. Tamo. Ore bigbigat. Nalaing ka nga agjo. Amok aser nga dikap. Dikap nga talaga ti kape. Ito'y oras ti panagbiag ko, sir. Awampay ti nakitak nga deflate nga kape. Ano? Kape da nakita mo niya, sir, nga deflate nga kape. Ni sir, mat. Ay, pagkawan. Lumakayak ka na sa hapag. Ito yung tinaalam nga katulong mo. Sir, this is your coffee. Decaf, oh. Decaf, sir. Ay, sir. Adaman gayam ibagak, sir. Ano manahin na? Sir, di na mabalin nga pa airconan nyo adi kwartok, sir. Ala! Already, Erkunan? sir, already split type lang. Di 1.5 horsepower. Sunsa, sir. Tani, ala, nagpudot gayam, sir, no electric fan lang. Anak nga nakaturog nga nasaya at, sir, ka electric fan lang mo gamit ko, sir, nagpudot. Sige na, sir. Budot ti ulok. Kin ka nga nakasapsap. Ay, sir, nalipat at gayam na imbaga, sir. Ganyan manahin. Hang ko kaya tinawara dito balay, sir. Ano? Win, sir, dapat no nakariinga ko, nadalos ti balay, naurnos ti balay, awan ti wara dito balay. Iso nga si kayo, no agsukat kayo, dagiti pagsukatan ni, kabilyo di pagmuringan. Tapos, no dadagitihan nga nakapin-ikupin nyo Tapos dagiti pagidaan nyo, sir, urnosin nyo bago kayo rumariyanti ko. Ano ito sumipay One gurnusay? more thing, sir. Numalpas kayo nga mangan, inawan nyo dagiti nanganan nyo.
Tapos, punasan nyo nga nasaya at isalansan nyo diyan ti pagkabilan. Ti kabinet. Punasan nyo nga nasaya at anong ipisin sir. Please, pakibagam tulatan akin ni madam, sir. Nalawag, sir. Amon samot dato'y naalam eh. Ang nga katulong. Ay,